nene ina mwika wito pe miaka ya maana sana ya mwana na kuma 20 mpaka miaka 45 mundu umezuni productive, mundu umezuni mwenene kisioni, mundu umezuni wazo utibadilisha destiny. Lakini masongeto ndo kuwa na basongeto nitukweza kwaza ya ume weza kwaza mundu muganu na twidi ala mandiko ni mazi ya mundu ume mwikwaro na ume muonza na ningi na kutingwa hii kevya mundu ume wala wikuwa tukotenza hivi ya mundu ume wala wikuwa na ume kisioni na hivi tuyakata ati tukwenda otwa yutu ekata tekwe kumbelozi umwe na hiyo kitu mbona ni waze winge biyu. Yes, ningi the mundu mbola wika ba no mwe to ulio video the twilingi ya mundu myosu omunde umbele mene ibeti ni otike kiniki. Why do you ask yourself why? Nundu ni mundu myo kwene ke responsible kuki ndu wa mundu wa muika miaka 20 ngina miaka 40 tabadhali olanga mugoka olanga nzobi mwa tabadhali na agwo twaise moyo pyu utwaise moyo hajanga si kumete kumete kukazanya nite watoto kale nataka